Mga boss, apa tanya? Welcome sa Waray Waray Donation. Please hit the subscribe button for more videos. Boss, waray na boss Bonseyad. Medyo mag-iiyak kita. Taga na short slot yan next week. Pero para yan na mamimili kita kalaban ni Boss Jess. Alive. Ang manager ni Boss Jess. Bahin ka rin paguyag. Si Boss Zian, Mamulay. Boss, bahin ka rin mo maguyag. Boss Prince, Veran, bahin ka rin mo maguyag mga boss. Tara. Boss Bet 5. Boss, tara. Makakulat ko lang ito sa Boss Jess. Huwag ka? Prince Vincent Veran, api na. Boss Prince, tara. Karsyon na natin. Medyo naka-problema kang Boss Bonsea, dira na ito Boss Jess, mamimili lang tayo mong kalaban, boss. Mga stillfish guild ka na. May mga beauty stillfish. Boss Lenon, hindi mo mga guild. Mga stillfish guild ka na. May mga beauty stillfish. Boss Lenon, hindi mo mga guild. Okay, namimiling D1 champ. Linon Montenegro, namimiling. Iya ka guild. Iba talaga support at selfish guild daton mga boss. Mga boss, kanino? Paunay lang ito mga boss ha, paunay. Pagkarag niyo maguyag, tara. Comment lang, comment. Kan boss well-brain labang ang boss Pilapil. Para semis. Kan boss well-brain labang ang boss Pilapil. Para semis. Wala na ito mga boss ha, madala. Namimiling na kita. Mga boss, sino pa nga na? Ikaw kawag, tara. Start na. Paisa lang po versus mag-pray ka na be. Bang! Mag-pray ka na be dahil may isahan ka. Oy! Boss John Paul, may double animon team. Lapan kang Boss Jess. Kamay God Reptile. Kamay Damik. Alam na. Makakakita na kita. Iba nga. Yan ang Adeito tournament mga boss. Puro talaga ito aqua team. Mas orog. Ano daw la. May nalago yan na. Check natin boss. Sa double animon team ni Boss John Paul. Kung ano niya speed. Double animon ni Boss John Paul. Nga may the max speed na 57. Kamay the Angry Lam. Same gyapon. Max speed. Ngan Angry Lam. Ngan may bird. Boss John Paul. Nga may pan backdoor. Dark soup. Egg bomb. Blackmail. Ngan risky feeder. Nakakita na kita mga boss. Kanino nyamado.
Zian Mabulay, let's go, Jezreel, para sa adobo. Para sa adobo. Boss Jess. Makakapag-adobo na. Sunod-sunod nga pine tree, Boss Prince. Oo, Boss Prince, may day 8 lang ito. Hanggang day 8 laton para season 1 naton, Boss Prince. Boss Linon, kayhan day 1, Boss, ano na mga aksi na adto? Boss Linon, ang mga aksi na adto, budget meal. Sayang. Kung may mga pure, Boss Linon, ambot lang kung kaya ng budget meal. Hindi, kaya ni Boss Linon. Kaya nito ni Boss Linon. Wala sa aksi yan. Okay, check natin ang Boss Jis lineup. Plant ni Boss Jis na may aqua stock, ngan prickly trap, cattail slap, ngan vegetal bite. Mic nampay 49 speed. Mga boss, mahal na yung 49 speed. Mahal din eh. Mic. Heroic reward, hair dagger, acrobatic, axikis. Kan syempre may the God reptile. Metang-meta nila mga boss, top 1 meta. Tiny swing, bulwark, tiny catapult, kotarobite. Medyo delikadong double animon nga din ni boss John Paul. Pero, para ito aksi mga boss. Square yan ang card. Para mga boss, para boss sa mga bago nga nagkikita, game 4 na po kami. Kung pwede ko. Okay, kan boss John Paul nga aton live guest. Laban kan boss Jezreel. Repen myself. Uray solong-solo ni boss Jez. So hino ba? Medyo alanganin niya na boss John Paul, pero kayang-kaya to. Okay, start na kita. Round 1, cattail slap dayon ni boss Jez. Okay, round 2. Okay, pareho nag-isip mga boss. Nagkakapalera. Nagkakatansyahay. Kanino, boss? Kanino ka mo? Kanino ang pabor, mga boss? Double animo ni Boss John Paul or God Reptile nga may God Mick ni Boss Jess? Round 2 kita mga boss. Nag-skip round 1 ni Boss John Paul. Okay, tail slap. Para kang Boss John Paul. Pero naka-gain kay naka-aqua stock kay Boss Jess. Medyo alangan niya na Boss John Paul. Check natin. Kayang-kaya ito ni Boss John Paul. Okay, round 3. Round 3 na ito mga boss. Nag-skip ni Boss John Paul. Acrobatic and mic plus hair dagger. Aqua stock na naman ni Boss Jess. Okay, nag-init na ni Boss John Paul ng backdoor. Egg bomb combo plus blackmail. Nakilan mic, mga boss. Double lam ni Boss John Paul. Tail slap plus angry lam. Cattail slap parang Boss Jess. Medyo nanganib ang plant ni Boss Jess. Adina, labanat ang God Reptile ni Boss Jess. Tiny swing. Ano kaya ang diskarte nga bubuhato ni Boss John Paul? Makikil, waray kakil ang plant ni Boss Jess. Tail slap, double tail slap, kill. Okay, adin ang pamalakas ang God Reptile. Bulwark, kill, mga boss.
1-on-1 mga boss. Kaya ba ang bird reptile? Medyo may disadvantage si bird. Kotaro? Kaya ni Dino? Okay mga boss, nagkaalaman na.